došli na ovaj namaz predavanja, od kojih izdvajamo samo promociju našeg udruženja, govorima njegovih članova, prigodnog predavanja od strane jednog uvaženog profesora. Na samom početku poslušajmo šta nam ima poručiti predsjednik omladinskog udruženja Kandil. Tražimo samo moralnu podršku u želju da ostvarimo naše ciljeve koje težimo, da odgovorimo našemu društvu. Želim vam ugodan ostatak ovog programa i nadam se da ćete uživati. Zahvaljujemo se predsjedniku na zaista inspirativnim riječima. Lijepa pjesma iz Prkut ptica, miris behara jutarnje kahe, mera koju mu je teško odoljeti. Naša Bosna prepuna je ovakve ljepote, prepuna je ljudi čija srca su otvorena za ljubav. Sada će naša članica i ujedno predsjednica Skupštine udruženja Šejla Mujić da kaže nekoliko riječi o svojoj viziji udruženja Kandil, kratkoročnim i dugoročnim ciljevima te o ličnim ambicijama koje vežu za društveni rad. Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, članica sam inicijativnog odbora omladinskog udruženja Kandil. Utoliko, dakle, i moje večerašnje prisustvo ima tu ulogu da i od srca i od duše, evo, sa nekoliko riječi dadnem podršku. I zbog toga kad se u jednoj sredini, evo, to je sad ovdje konkretno Lukala cijelo pitanje, pojavi grupa mladih ljudi koji žele da svoj angažman, svoj rad organizuju na nečemu što je pozitivno, onda vidite da će to biti itekako. Želim prije tog lijepog da im kažem da će im biti to što danas u ovom društvu boriti, u ovom vremenu boriti je itekako odgovorna obaveza. To je zadatak koji su oni sami pred sebe postavili. Ja im čestitam na hrabrosti. Jezinom dođo da upoznam Sarajevo grad, tada bi ja moj
se jednom napije, ovdje kapac za svijet. Nikad mi se iz Sarajeva taj osjećaj ne umije. Velika mi je čast biti dio osnivačkog tima, ali je potrebna snaga, volje i ljubav u srcu i svaka želja je ostvariva. Neprofitnost, nezavisnost i nepolitičnost samo su neke odluke udruženja Kandil koje nije cilj lična promocija niti promocija potencijalnih članova, nego rad na podsticaju samosvjesnosti današnje. Dragi naši, od samog kraja želimo da zahvalimo i uručimo zahvalnice onima koji su nas pomogli u realizaciji večerašnje promocije. Molimo predsjednika Nesiba da uruči zahvalnice. Zahvaljujemo se animatoru za kulturu gospođi Muberini i ujedno je pozivamo da izađe i primi zahvalnice. Zahvaljujemo se predsjedniku udruženja Prosvjetitelj Mualim iz Srebrenice, Nerminu Vulkanoviću i pozivamo ga da izađe da mu uručimo zahvalnice. Također želimo da zahvalimo našim dragim gostima, profesoru doktoru Sadu Efendi Seljicu, pa ga molimo da izađe da primi zahvalnice. Zahvaljujemo se Ahor Nuru Ajni iz Kalesije. Još da se zahvalimo našim gostima i muzičkoj sekciji Kulturno-umjetničkog društva Puračiću, te izvođačica Dalinki Hazim Osmanović, kojeg pozivamo da mu uručimo zahvalnicu. I na kraju želimo da se zahvalimo štampariji Belin, zatim mesnici Pupo iz Puračića, kao i vlasniku mliječnog restorana Gosporu Puračiću, gospodinu Sandru iz Zajednice Puračića, sjedište u Lukasu i svima ostalima koji su bili uz nas. Na kraju želimo da vas počastimo sa još dvije ilahe naših večerašnjih gostiju. Dame i gospodo, još jednom poslušajmo Hor Nuru Ajni iz Kalesije. Mi odvaru, pitam mi se opadu, drugu ne mi ostavu, dostavi je Allahu, dostavi je Allahu.
ruža džennet